request that you, if you don't mind, you could occupy seats at the back. We are about to walk in. And we will request our technicians to make sure that the aircons are properly working, and so that you are not so much inconvenienced. On standby are our program directors who would be starting with us as soon as possible. We may play the song as we request. We are going live on Para FM and on our digital platforms. So you will forgive us for pressurizing you so that whatever we are doing goes live. God bless you. Thank you. All right, well, thank you very much. And we just want to start with the program right now. Welcome, Kadimeng. Thank you. Good morning, friends, family, colleagues. Tobela ria locha, les legabotse. We are about to start with the program. May everyone get their seat. Thank you so much. All right, Zineza the Bahonzo Ricotomana, hey, Sumbam Shumoya Shuhapa. Vadozero Namusi, this is the day wherein we are here to celebrate the life of Rampsie. The Dobal Nara Dwarchko Pembelera, Uchilo Haramsie. We all understand more of this time in many of the services, people get to be somber, but we want you to open up and then be happy to be sending off one of your own. Yeah, definitely. We gathered here to share the hurt, to share the pain, but hopefully after the service, we would have reignited some good memories that we can hold on dearly in our lives as we are the ones remaining here. So it's best that we invite God to the service. Please do follow the page on Palapala FM for those who might not be here. Maybe you can share the link with them to follow the program. We're going to invite on stage Pastor Roni Lusudi, Ntate Lusudi, to open the ceremony for us. Ntate Lusudi, are you here? Karwana Rimbo, Musi Wole Sudi Bashkodanga ngeno pande. Okay, rolling kwa Yesu ariko babona redo kumbela bo bafunzi bochiriro bade barevule mshumo hoyu ngatabero. Shall we all rise? Let us bow our heads as we pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord, the Lord Jesus Christ of Nazareth, we gather here today to celebrate the life of our colleague, our son, our brother, a life well lived. We are hurt in our hearts
But Lord, at this moment, as we start this program, re khou rabela dzinani ḽa murena wa Jesu Kristo, ri humbela vhone khotsi balitadulu nga tshilidzi tshavho muya wavho mukhethwa nga vhene ane a ḓo ri ranga phanḓa. May your spirit lead that this program, more especially having to look at the family, the closest colleagues who worked with Rampsie, and all of us who would listen to him over the radio as he led the sport programs. Father, we are in your hands. We commit ourselves and even all the speakers who shall speak. May everything be in accordance to your glory, for your word will always guide us that whatever we do, whether to drink or eat, it should be to the glory of your name. We pray that it be so in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. A life well lived indeed, however short-lived, but we do hope that his soul is resting in peace. It was so beautiful during the week to hear his memories, how some colleagues define him, how some colleagues remember him as a person. You know, it's something to ponder upon. As we are colleagues, as we share a lot of things, we spend a lot of time here, it's important to look at ourselves and how we treat others. You know, I was so humbled by his humility and how he treated people and how people remember him. It goes to show what type of family he was from and the type of family man that he was. It is so beautiful indeed. Without further ado, we're going to ask Mr. Mpho Nefali to come and give us a warm welcome to the friends, colleagues, and families. Colleagues, if there is space or there isn't space anymore for other family members, if we may kindly give them space and then we stand at the back. Is that fine? Please. Thank you. Dr. Nefali. Va Rofhiwa Rampfumedzi, muta wa Neluvalani, muta wa Raphalalani, muta wa Ravele, na muta wa SABC Limpopo Khombo, une rava vano kha muta hoyu. Khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe nga u angaredza, ngauri zwine zwa khou itiwa hafha ṋamusi vhathetshelesi vha khou ḓi zwi pfha vha hayani. Vhoṱhe ri khou vha ṱanganedza kha mushumo hoyu, mushumo une ra ri ndi memorial service, ndi thabelo, is made secret with the spirit of friendship and love. Ndi zwone zwo ri kuvhanganyaho hafha. Ndo ima hafha ndo imela SABC Limpopo Khombo nthangeni a vha shuma hone. Ri tea uri ri zwi bvisela khagala zwa uri u ḓa havho fhano ri khou zwi livhuwa. Hoyu ndi mushumo wa thabelo ya u fhedzisela ro rangela mushumo wa mbulungo une wa ḓo tevhela nga mugivhela. Ro ḓa fhano sa muṱa muthihi ri tshi khou ri farewell, ri tshi khou dovha hafhu ra humbula vhutshilo ha ḽisole ḽo shumaho na riṋe kha Phalaphala FM. Ri tshi khou dovha hafhu ra lavhelesa mishumo ya i shuma na zwiṅwe zwiṱitshi zwi ḽedzani na riṋe. Ri fhuledza nthangeni nga u ḓiimisela hawe fhano mushumoni. Zwoṱhe zwe a zwi ita hafha kha mushumo zwo tshimbila zwavhuḓi nahone zwi a khoḓisea. Mulovha musi ro ya ngei muṱani, ndo vha vhudza uri ndi ḓo vha sumbedza hafha ra kuvhangana hone nga 2017 musi ri tshi khou khetha vhurangaphanḓa vhuswa ha sports committee yashu ya fhano SABC. Musi ri tshi khou amba nga sports committee ri khou amba hu na tshiimiswa tsha vhashumi vha fhano hune ra tamba mitambo yo fhambanaho, na ri tamba bola dza milenzhe, vho netball, vho darts na miṅwe mitambo nga u angaredza. Ri tshi khou tamba na dzi corporation umonani ḽa ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Zwenezwo ndi department yo tou ḓiimiswa nga yoṱhe ine vha na budget yayo. Ro vha ro dzula hanefha musi ri khou ita dzikhetho nga ḓuvha heḽo nga 2017. O vha tshe muswa Rampsie, fhano ri muḓivha nga Rampsie. O vha tshe muswa nthangeni.
fhedzi a zwo ngo mangadza vhathu vhoṱhe vha re kuvhangana hafha ro khetha Rampsie uri ndi murangaphanḓa washu, o vha ene chairman washu kha sports. Zwa sumbedza uri na ngoho hu na vhumatshelo havhuḓi ho mu sedzaho. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwavhuḓi zwine ra ḓirwa khana ngazwo. A thi ngo imela hafha u ṋea ngani ya vhutshilo ya Rampsie, ndo imela hafha u ṱanganedza roṱhe ro kuvhanganaho hafha. A si kalekale nga 2019 musi Phalaphala FM kha fulo ḽa u tshimbila na vhathetshelesi ri tshi ya mashangoni na vhathetshelesi, ro ya mashangoni manzhi u mona ḽifhasi ḽoṱhe heḽi. Musi ri tshi ya Hong Kong, Shanghai na Beijing ro ṱuwa na Rampsie. Rampsie o vha o imela vhashumisani ngae hafha kha Phalaphala FM, vhe vha dzula fhasi vha humbela zwa uri ndi zwone u nga si nnyi na nnyi fhedzi Rampsie kha vha ṱuwe naye a ruwe nga muya. Zwi a sumbedza uri Thangeni o vha a muthu wa vhathu nahone a tshi vhea mushumo phanḓa. Kha vho kuvhanganaho hafha ri na nnḓu ṱhukhu dzine dza vha na tshivhalo ngomu ha tshifhaṱo hetshi. Vha tshi bva ro amba na vha tsireledzo vhashu vha ḓi vha sumbedze, vha tshi bva vha ya tshanḓani tsha monde vho sedza ngei muṋangoni hu na nnḓu ṱhukhu, vha ya tshanḓani tsha u ḽa ngafha murahu hu na nnḓu ṱhukhu, na kha ḽiṅwe passage hu na nnḓu ṱhukhu dzine ra nga shumisa dzone. Ndo ima hafha nga Tshivenḓa musi muthu a tshi khou ya phurini, u ka muroho wa phuri, vhakegulu vha muvhudza vha ri ni songo ka ṱhodzi. Zwi ri sia ṋamusi riṋe sa vhashumi vha SABC vha Phalaphala FM nga maanḓa ri pfha unga muroho hoyu phuri heyi yo kiwa ṱhodzi. Zwi amba zwori uri imele i ṱumele urere zwi ḓo konḓa ngori a u tshena ṱhodzi. Vhatshimbidza mushumo ndi khou livhuwa vhashu ri khou vha ṱanganedza. Ndaa. Muṅwe wa vhanna vhe arali u tshi amba nga vhathu vhane vha vha na madzina manzhi, the man who commands a lot of names unto himself. Vho tshi ṱangana na vhaṅwe vha muvhidza uri the love dog, vhaṅwe vha muvhidza uri Rampsie, vhaṅwe vha muvhidza uri Thangeni nga ino nḓila ine vha ṱangana nayo ngayo. So it's interesting to know that we're not celebrating the life of just an ordinary person, but the life of somebody who has lived his life. I think as we celebrate, it's important to see smiles today. I'm sure he would have loved that. So we're going to ask for a musical item from Huli M. Bambale to give us something so that we can feel a little bit better. Musical item, Huli M. Ando na kwa roterto imananga milenje.
Zichibaba Rirange panda murena Gogodete Arde rada What? Gogodete Yeso Christ Uonerone tarinde Gogodete Gogodete Yeso Christ Yeso Christ Cheers Zichibaba Rokwa sheka na murena Pisadibi panda na murau murena Gogodete Gogodete Zichibaba Zichidiba Yeso Christ Gogodete Yeso Christ Kabado rifara na changa murena Bari dedeze murena Bari dedeze murena Bari fara na changa Gogodete Gogodete Yeso Christ Yeso Christ Whoa, 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 whoa Gogodete Zichibaba Zichibaba Nangwerone tarinde Gogodete Gogodete Uonerone tarinde Yeso Christ Gogodete Zichibaba Gogodete 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 So present Lori Wangamanda Huli Bambale for such a wonderful rendition. Zazino rikodo dakashite kwa chitebela ho. Chine radabari choko touches the clips. The malaza ine ya kaba muta messages of message of condolences. Ine ya tabachiko ya kaba muta ngauto angareza. So let's listen up. Nendifi ani mutele muimbi wa muzika wa Chivenda rikotama vo taisa vo pfiwa zvichielana na urisi pano shangoni ha Rampsie Rofhiwa Rampfumedzi muthu werinero mudivesa nga mandesa musi achikadishuma pala library ane pakaparapara FM ava ene compiler ungamba wari autovana ra muzika vone angamba ari ne ati divi Rofhiwa ende hauna mwana angamba zori khamsinga imwe ndila Rofhiwa wangu mufara zwavhuḓi ova chikona uri dededza zwavhuḓi ari pfumbudza sa vhora muzika uri kono ḓivha uri muzika washu uve wavhuḓi ulile radioni zwavhuḓi utshi khou pfala zwavhuḓi ri tea u ṱhogomela zwifhio ra ṱhogomela zwifhio so unga amba wari o fhaṱa vhora muzika vhanzhi nga maanḓesa vhane na namusi ra khou vha vhona vha vhora muzika vha bvumo zwi tshiya kha uri nga iṅwe nḓila kana iṅwevho o kwama matshilo avho zwi tshiya kha sia ḽa muzika ndi ḓo dovha hafhu nda muhumbula Rofhiwa musi ri tshi khou shuma hafhaḽani kha Dzichima Chivenda Music Awards une henefho ova ana role kana ana tshipiḓa tshe avha tshi tshi tamba ro shuma naye tshifhinga tshilapfu nga maanḓesa nahone a tshi sumbedza vhukoni unga amba wari ro xelelwa nga maanḓesa hafha kha industry ya music huna vhathu vhane wa ṱuwa wa zwipfa zwori vha nga si kone u replace ya na luthihi a vha vhumbelei ndi muṅwe wa vhenevho vhathu so ri tshi humbula na musi
a tshi khurutanya thimu ya vhaimbi musi hu tshi khou itiwa zwa mitambo hafha kha Phalaphala FM, a khurutanya thimu ya vhaimbi, wa wana ri tshi kuvhangana sa vhaimbi zwi tshi khou itiswa nga Rampsie Rofhiwa Rampfumedzi. Zwino kha Phalaphala FM tshiṱitshi tshoṱhe na vhalanguli zwi tshiya na vhathetshelesi ramba na vha muṱarari, vhuṱungu ri nga vha ri sa vhupfufana, mara ro kwamea roṱhe nga lufu lwa hoyu munna nga masia o fhambananaho. Zwenezwo ha nṋe sa muimbi ndi khou ri ḓuvha ḽi ḓo ano khamba ndi Yofhani Munyai, ramafhungo a zwa mitambo bva kha Far Post. Ndi nga tou thoma nga u isa maipfi a ndiliso kha muṱa wa Rampfumedzi, kha tshiṱitshi tsha Phalaphala FM na kha vhashumisani vha Rofhiwa kha mbekanyamushumo ya zwa mitambo. Uri sia fhano shangoni ha Rofhiwa Rampfumedzi ndi zwithu zwine zwo ri tshuwisa, zwa fhedza zwa ri vhaisa. Rofhiwa ndi muthu ane ro shumisana zwavhuḓi nga maanḓa. Ḓuvha ḽe nda fhedzisela u ṱangana na Rofhiwa ro vha ro rambiwa sa vhoramafhungo nga vhathu vha DSTV Premiership hu na lunch Polokwane nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa. Sa nga misi ri tshi ṱangana ri vhathu vhane ro vha ri tshi sea, ri tshi ita zwa miswaswo, ri tshi fhedza ra ṱuṱuwedzana. Ri pfa ro zhakiwa nga maanḓa sa vhathu vha zwa mitambo kha vunḓu ḽa Limpopo. Ndi tshi Rofhiwa Rampsie Rampfumedzi, eḓelani nga mulalo. Ndaa. Ndi nṋe Keza Ndengovhela, ramafhungo wa gurannḓa ya Mira. O vha hu mushumisani na muna wa vhane Rampsie Rampfumedzi kha mbekanyamishumo ya zwa mitambo. Ndi ri muṱa woṱhe wa zwa vhudavhidzani na vhumvumvusi khathihi na vhoṱhe vhathetshelesi vha Phalaphala FM, ndi isa maipfi a ndiliso na khuthadzo kha muṱa wa Rampfumedzi uri sia fhano shangoni ha Rofhiwa Rampsie Rampfumedzi ndi u xelelwa nga muḓivhi kha radio, a sa vhambedzi wa vhukoni ho fhambananaho, u dzudzanya muzika na u hatsha zwa mitambo na mbekanyamushumo dziṅwe kha Phalaphala FM. Ipfi ḽaṋu ḽa mutoli ḽi ḓo dzula ḽi nḓevheni misi yoṱhe. Ni eḓele nga mulalo, ri ḓo dzula ri tshi ni elelwa misi yoṱhe. Oh, what a beautiful tribute there, right? Such beautiful messages. You see what I was talking about earlier, something to ponder upon on how people will better explain you when you've left this earth. It is so beautiful. As an employee, it is important to contribute positively, contribute to the success of any organization. And truly speaking, Rampsie really did that. We are proud. That deserves a round of applause. Thank you so much. I'm going to call upon the stage to the management, Mayor Sharon Ravele, to come and explain how they worked together, his life at the SABC, and what his future hopes were. However, we are here to celebrate and to remember him. Mayor Ravele. Ndo livhuwa ndi maṱavhelo, ndi khou pfa zwi tshi khou konḓa uri ndi ri ndi maṱavhelo avhuḓi, fhedzi kha vha ri ndi ri maṱavhelo avhuḓi ngauri mutshidzi ene muṋe u ri laedza uri ri tea u vha na ndivhuwo kha zwiṅwe na zwiṅwe na kha zwenezwi ri a livhuwa. Let me just first by greeting everyone and say we do appreciate your presence here. Hopefully it's an opportunity for all of us who don't speak Tshivenda, or by the time we leave here, at least we have a bit of some vocabulary Tshivenda, because we are transmitting this live. We'll be rendering most of the items in Tshivenda for those who can speak Tshivenda. Nendiphi Sharon Ravele, ndi mulangadzi mbekanyamushumo kha Phalaphala FM. Ndo shuma tsinisa na Rofhiwa ubva tshe a tholiwa fhano SABC nga ṅwaha wa 2007 musi a tshi tholiwa sa music compiler. A shuma sa music compiler u swika nga 2021 musi a tshi ḓo pfuka aya a shuma sa muhashi wa mitambo. Ndi ḓivha Rofhiwa ndi muhashi nne, ndi mubveledzi wa mbekanyamushumo, na musi ndi
kha management sa mulangadzi mbekanyamushumo dza phalaphala zwi amba zwori ndi muḓivha nga matungo oṱhe a hafha mushumoni. Ova a tshi shuma nga u ḓi nekedzela, a tshi shuma a tshi ḓivha zwori hune a khou ya hone ndi gai, ni sa mukhadi nga murahu uri kha hu itiwe hezwi. Hunzhi nga maanḓa kha vhahashi vhanzhi ndi a tenda uri vha ḓo tendelana na nṋe uri u to ni sumbedza nḓila uri hu na hezwi kha music industry, hu na hedzi nyimbo ntswa dzine dzo bvelela. Na musi u mubveledzi u ḓo vha khou ni sumbedzisa zwori zwa zwino nyimbo dzine dza khou fhisa nge nnḓa dzine vhathetshelesi vha khou dzi takalela ndi hedzi na hedzi. Zwino o vha a tshi vha sumba nḓila, o vha a tshi dzhia mushumo wawe u wa ndeme nahone a sa saliwi murahu. Rofhiwa o vha a tshi shuma a tshi fhirisa tshikalo tshine a vha o kalelwa tshone tsha uri mushumo wawe u tea u shuma u swika hafha. Ndi ngani ndi tshi ralo? Musi Rofhiwa a music compiler ndi khou takala ngori ro muḓi kandiwa nga mushavhi nga tshifhinga tsha mushavhi vho Fred Sadiki musi vha station manager tsha Phalaphala FM. Rofhiwa o ya a ḓi nekedzela u vha muhashi ya vhugalatenga zwe zwa vha zwi sa mubadeli, a tshi khou tou shuma sa u ḓi nekedzela ngauri Rofhiwa vha tshi funa nga maanḓa muzika nga maanḓa. Zwino kha iyo mbekanyamushumo ndi ene a kona u sumbedzisa no u khwaṱhisedza no kulutedza zwe a thoma hangei kha community radio station, a ḓa a sumbedzisa uri zwa vhukuma musi a tshi sumbedza zwori a nga zwi kona ndi zwone uri ndi a tenda uri nga hetsho tshifhinga ra ri tshi khou ḓi tata uri he zwi ḓo ita, fhedzi a ḓa a fhirisisa zwe ra vha ro lavhelela zwone. Musi a no vha muhashi wa mitambo, Rofhiwa o dovha a isa phanḓa u sumbedza zwori hezwiḽani ho vha hu si mafhungo o dzhia dzi chance tsha uri ndi nga shuma nda fhirisa hafho he nda kaleliwa hone. Rofhiwa o ya o ḓa a shuma kha ṅwaha wo thoma a muhashi wa mitambo, a ri ndi a tou zumbula a tshi ḓa ofisini a ri Vho Ravhele ndi zwone zwa zwino ndi khou shuma kha mitambo, fhedzi ngauri zwa zwino vha na music compiler muthihi ndi hone u thusa tshiṱitshi u dzudzanya muzika kha tshiṱitshi. Na zwezwo zwo vha zwi sa muholeli, fhedzi tshiṱitshi tsha tou dzula tsha ri hai hezwi zwithu zwi nnḓa ha kontraka yawe ya mushumo sa muhashi wa mitambo, fhedzi u khou ḓi nekedzela ende kha maḓuvha oṱhe ainoni musi a tshi khou shuma hune a khou ḓi nekedzela a tshi fhira hafho he a vha o kalelwa hone, o vha a sa pfhi ngauri ndi khou ita zwine a thi ngo tholelwa zwone, maṅwe maḓuvha ndi ḓo tou funa uya maṅwe maḓuvha thi nga funi uya. Hoṱhe o vha a tshi ita a tshi ḓifunga. Ndi kha ho ṅwaha we vhulanguli ya tou dzula a ri hai kha ri sokou wana iṅwe nḓilavho yo mu livhuwa, fhedzi o tou vha tou livhuwavho zwezwo tou ri ri tou mu mithavho vhukativo ri ṱangane naye vhukati ngauri o ḓi nekedzela uri ndi hone ndi ḓo thusa tshiṱitshi ngauri musi ri na music compiler muthihi khaedu ndi ya uri musi music compiler washu a siho zwi amba zwori radio i ḓo vha na khaedu zwenezwo a ri hai ene tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe hone u ḓo thusa. Zwenezwo ri a zwi livhuwa nga maanḓa, ri zwithu zwe ra guda kha Rofhiwa. Zwezwi ri khou thetshelesa na dzi clip ndi khou tenda uri vhathetshelesi vha vha khou thetshelesa u bva tshe zwa itea vho zwi pfha zwori hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou tou ḓisa vhuṱanzi ha uri o vha thusa nnḓa ha mushumo wawe uri nga murahu musi show yo fhela a tshi ṱangana uri hoyu muthetshelesi hu na khaedu nkene ine na ine ra nga tou ambedzana u ṱoḓa nomboro dza hoyo muthetshelesi a ambedzana naye a mu sumbedza nḓila u swikela hu tshi vha na mulalo. Hezwo zwithu ndo pfha zwi zwavhuḓi nga maanḓa, ndi a tama uri ri zwi vhanele zwanḓa uri ndi u ita zwithu nnḓa ha mushumo wawe, a tshi nga ḓi ri wanga mushumo ndi u hasha ndo hasha, fhedzi arali hu na muthetshelesi mukene ane a khou ḓa amba luṅwe lushaka nga nḓila i songo teaho a fhedza a ḓifha tshifhinga tsho ṱoḓa nomboro ya hoyo muthetshelesi a mukaiza zwavhuḓi lwa mulalo, ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa. Zwa vhukuma ndi zwo uri dzi 7 dza 2024 kholo ye ya ḓa nga 1834 ya 48 seconds fhedzi
yo ḓa ya shandukisa zwithu zwinzhi nga maanḓa. Luṱingo kholu lu khou dzhena vha khou ḓi ṱalutshedza ndi Vho Rampfumedzi, ndi khotsi a Rofhiwa, ndi vho tou vha straight to the point. Ndi Vho Rampfumedzi, ndi khotsi a Rofhiwa, ndi khou vha vhudza uri Rofhiwa ha tsheo. Hezwo zwithu zwo ri founu ndo i laṱisani a thi tsha zwi humbula, fhedzi nda ndi na muzwala wanga ngori he ndavha ndi hone ro vha ri kha kushumo nyana. A tshi doba a vha founela murahu a ri a vha vhudzisa zori vho tou ri mini kha hoyu muthu ngori u sumbedza a songo tsha dzudzanyea. Nṋe nda vha ndi khou ri kha dovha dial nda vha founela vho no vhona muthu o no khou ṱaṱisa, muthu wa tsinisa wa muthu o ṱuwaho, mubebi. Ndi amba uri ri tshi pfa dzimpfui ri thoma ra pfa uri zwo bva zwi tshi bva gai. Zwa vhuya na tou founelwa nga mubebi hapfi a khou amba uri ṅwana wawe ha tsheo. Vho Rampfumedzi nda ri khavho nda ri hai a vho ngo zwi pfa zwavhuḓi. Ndi musi ndo no tou vha founela murahu nda ri Vho Rampfumedzi a vho ngo zwi pfa zwavhuḓi. Vho pfa nga nnyi? Vha ṱalutshedza vha ri ndo pfa nga sister. Nda ri sister wa gai? Vha ṱalutshedza. Nda ri hafha hune nda vha hone ndi kule nyana mara kha vha ndi takuwe zwino ndi ye. Nda vha ndi khou takuwa he nda vha ndi hone uri ndi ye hafha he vha ndaedza uri u hone. Nda founela vhone Fale uri vhone Fale ndi khou vhona mafhungo o raliho. Arali hu na zwine vha khou ita kha vha litshe ri gidimele hafho hune ha khou pfhi hone. Kha nṋe muhumbulo wanga ndi wa uri zwi nga si konadzee, a si zwone. Ndi uri kha hetsho state ndi khou hanedza mubebi ende ndi khou humbela u vhambela pfarelo Vho Rampfumedzi uri ngoho ndo tou vha ṱaṱisa badi nda ri zwi nga si konadzee, a zwi itei, zwi amba zwo ri vhone a vha ngo zwi pfa zwavhuḓi. Vha lingedza u ṱalutshedza nda hanedza u swikela ndi tshi ya ndi tshi tou wana vhuṱanzi. Nḓilani yoṱhe ndi tshi khou pfa uri hu tea u vha na huṅwe fhethu hu songo dzudzanyeaho maṅwe mafhungo ngani ngauri Rofhiwa ndo fhedzisela u amba naye nga Ḽavhuṱanu nga vho 10 o tou mpfounela. Hu ri a day before o vha o bala ndi a tenda uri vhathetshelesi vha Phalaphala vha zwi ḓivha vho zwi pfa zwori mbekanyamushumo ya Ḽavhuṋa ya mitambo yo itiwa nga mubveledzi wawe Tshiraiza, ya Ḽavhuṱanu ya itiwa nga Billy. Ngani ngauri o vha o sumbedza zwori a thi khou tou ḓipfa zwavhuḓi mara a zwithu zwo tou dina mara kha vha ri ndi awele. Nga Ḽavhuṱanu nga 10 a mpfounela a ri Vhoravele kha vha ri ndi tou ya ndi khou tou ya ha dokotela u tou tshekhiwa. Nda ri hai kha tshimbila u tshekhiwa u ḓo ri a tshi vhuya mbudza a ri hai mara na musi kha vha wane muthu a ite show ndi khou ṱoḓa u awela. Muhumbuloni wanga ndi uri ndi check up, hai u khou ḓo tou awela ngauri khou bviwavho kha dzi holiday ṱhamusi he a vha a hone vhoyi dzo vha dzi khou vhuya nga maanḓa. Sa muthu tshi ri radioni ri a zwi ḓivha zwori ri pfana na maḓikiṱa. Ri dzhia vho ri hai ṱhamusi zwe a vha a hone nga dzi holiday ngori ho vha hu si kale o vha o fhedzisela u ita show yawe nga Ḽavhuraru. Ndi tshi vho wana he kholoyi ndi ngazwo ndo hanedza ndo pfa uri a zwi konadzei ngauri thi ngo pfa u admitiwa hawe, thi ngo pfa hedzo dzi details thi ngo dzi pfa ngauri na nṋe nda ndi khou dzhia uri ndi susa dini. Nda vhofholowa musi khotsi hone vhana vhone vha tshi ri na nṋe u amba ngoho ndo vha ndi khou tou pfa nga ri ndi zwithu zwi sa tou dinesa. Fhedzi ndi a tama u isa mulaedza kha miyawe nga maanḓa. Maḓuvha o thoma nga murahu ha musi ro pfa lufu lwa Rampsie hafha mushumoni u amba ngoho sa shumei na luthihi u sa ḓivhi uri mini kha vhashumisani ngauri na iwe muṋe u khou ḓi balela. Fhedzi musi ndi tshi dalela vha muṱa ndi tshi wana ḓuvha ḽe nda thoma ho vha hu ḓuvha ḽa vhuraru ndi tshi swika hune nda ṱangana na Mia Rampsie. Nda vhona vho vhofholowa, nda wana vho zwi ṱanganedza, nda wana nṋe na vho ri tshi khou kona u ambedzana nga zwiḽa na zwiḽa vho vhofholowa. Nda pfa uri na nṋe kha ndi luse na vhashumisani nda ḓa nda vha vhudza nda ri ndo ṱangana na hezwi ngauri ndo vha ndo amba vha re kha komiti yo dzudzanyaho mushumo vha ḓo vha vhudza uri ndo vha ndi khou hana muhulwane wanga ndo vha vhudza nda ri a thi nyagi u amba. Ndi tshi khou pfa ndi siho kha nyimele yavhuḓi yo amba na lushaka. Fhedzi ndi tshi bva u vha na muṱangano na Mia Rampsie
nda pfa ndo na mulalo munzhi, nda pfa ndo vhofholowa uri arali mme mubebi vha tshi nga kona u ṱanganedza nyimele yo tou raliho ine yo ri tsikekanya roṱhe, vhathetshelesi nga hafha vho vhilingana, vhalambedzi vha phalaphala, ndi uri muṅwe na muṅwe na musi a tshi dzhena tshi ḓisa milaedza ro zhakiwa. Mia Rampsie, kha vha ri ndi vha vhudza uri vho fhodza mbilu yanga, vha fhodza na mbilu ya vhaṅwe vhashumisani ngori ndo ḓa nda ṱalutshedza na vhathetshelesi ndo vha vhudza musi ndi khou amba na vhunyambedzano mulovha uri zwo ita uri ndi pfe ndi khwine ndi zwezwo zwori ndo pfa vho u ṱanganedza zwine wa balelwa u zwi shandukisa. Nda wana ndo ṱangana na mubebi ane u khou tou tshila zwine Bivhili ya ri laedza zwone, zwo ri ita vhathu, zwo ri ita tshithu, zwo thusa u ri fhodza. Nga zwenezwo ri khou ri riṋe sa Phalaphala FM na management yoṱhe ya Phalaphala zwa vhukuma ndi zwa uri vho ita uri lwendo lwa u dila na u ṱuwa ha mushumisani na riṋe Rampsie lu leluwe. Nga zwenezwo ri a livhuwa na nḓila ine ra vha ri khou dzudzanya ngayo u bva tshe ra thoma hafhanoni, nḓila ine vha muṱa wa Rampfumedzi vha khou ri vhudzeni uri ni khou ḓa zwi tshimbilisa hani, vha vha khou tou thetshelesa uri vhashumisani nga uri vhe wana ni tshi ṱesa na ye ni khou zwi tamisa hani. Hezwo zwithu zwi a ri hudza, zwi ri ita uri ri pfe uri vha muṱa wa Rampfumedzi vha ri dzhela nṱha vhukuma, ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi a tama u isa na maipfi kha mufumakadzi wa Rofhiwa Huli. Ḓuvha ḽa u thoma ḽe zwa itea ndo ya na vhuṋefale khaye, zwa vhukuma ndi zwori ndo vha ndi sathu kona u vula mulomo nda amba tshithu, ipfhi ḽe nda ḽi amba khaye ndi sori. Maṅwe a vha a khou hana u bva, fhedzi na ṋamusi ndi kha ḓi ri sori, fhedzi ri khou ri riṋe sa Phalaphala FM ri ḓo isa phanḓa na u mutika hune ra kona hone. Ri khou tenda uri tshiṱitshi tsha Jehova tshi ḓo tshimbila naye, tshi ḓo mu farisa uri a aluse ṅwana, zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Ri khou tenda uri kha ye mbiluni yawe ndi ya uri ro tou tshata zwezwino nga Juni 2023 zwino ezwi tshiṅwe na tshiṅwe tshi itea nga pulane ya mudzimu, vho vha hone mudzimu zwi tshi itea. Muṅwe muthu o ri a tshi amba na nṋe a mphodza nga uri Sharon, muthu ndi wa nnyi? Nda ri ndi wa mudzimu. A ri zwino ḓivhani zwa uri Rampsie o humela ha muṋe wawe, ani na ownership kha muthu. Zwino ini ni khou lila ngo tou rali, ni khou lilela uri muṋe wawe o mu dzhia. Nda zwi pfa zwori ndi zwone, zwi a vhavha, fhedzi kha ri wane nḓila dzine dza nga ri fhodza ri ṱanganedze. Rofhiwa fhano shangoni o ita mushumo wawe nga u ḓifunga, o ita mushumo wawe nga u fulufhedzea. Zwa vhukuma ndi zwa uri a thi humbuli na fhethu na huthihi hune na ḓo uri ndi khou amba uri mushumoni na nṋe ndo rali hu na hune nda ḓi kaidziwa kana nda ḓi sumbedzwa nḓila. Mushavhi ndi khou tenda uri vha zwi ḓivha zwa uri hu na hunzhi ra ri tshi dzula vha tshi ri hafha ha khou ita zwone, hafha ha khou ita zwone, zwi a itea. Fhethu humbulavho zwithu zwine na vha HR vha hone hafha, thi humbuli Rampsie u tshi pfhi u khou iswa dzi DC fhano SABC ngauri mini? O vha a tshi shuma nga u fulufhedzea. Zwino ndi a tenda uri ndi mulaedza, kha ri tende u guda, kha ri tende uri zwa vhukuma ndi zwo uri Rofhiwa Rampsie Rampfumedzi o awela, mishumo yawe mivhuya ro i vhona. Kha ri tende u guda, ri tende uri ri vhetshedza kha shango. Rofhiwa o vha tshedza, ndi sathu yo dzula kha vha ri ndi ambe uri zwa vhukuma ndi zwo uri o vha hu zwiḽa zwo pfhi u dzhia dzi chance zwo ri Rampsie a ḓe a hashe mitambo. Ri khou amba nga muthu wa vha na miṅwaha ine ya fhira ya 10 a music compiler kha tshiṱitshi, na ya mufha vhuḓifhinduleli ha u hasha mbekanyamushumo ya content. U amba awara a zwi ngo leluwa, a zwi ngo leluwa na luthihi. U amba awara vhathetshelesi vha tshi khou lavhelela mafhungo maswa, vha tshi khou lavhelela minete nga minete, vha tshi khou lavhelela zwithu zwiswa. Fhedzi heyo u dzhia chance zwo vhuyedza tshiṱitshi. Arali ri tshi thetshelesa na milaedza ine vhathetshelesi vha khou i rumela zwa vhukuma ndi zwa uri zwi amba zwori o vha a khou ita zwone, o swika hafho hune vhathetshelesi vha vha khou ṱoḓa zwone. Zwa vhukuma ra ri khou lavhelela zwinzhi,
fhedzi vho amba vhone fale vha ri muroho wo ṱhukhulwa nga ṱhodzini. Fhedzi nṋe ngauri ri a fulufhela, ri a tenda uri zwo itea nga nṱhani ha lufuno lwa Mudzimu, ri khou zwi ṱanganedza, ro kwashekana, ro vhaisala, fhedzi ri khou tenda u wana nḓila dza u fhola. Nga zwenezwo ndi khou ri vhathetshelesi vha Phalaphala FM, nṋe ndi khou vha livhuwa nga maanḓa u bva tshe zwa itea, vha khou pfesesa, vha khou ri tika, vhalambedzi vha Phalaphala FM, vhathu vhoṱhe vhane ra shuma navho, vha Sentech milaedza, ofisini dza MEC ro wana milaedza u bva thungo dzoṱhe u sumbedza zwavhuḓi zori hoyu ndi mushumi we a vha o ḓiṋekedzela, ende ndi mushumi we a ḓa a ita phambano kha lushaka. Ndi ngazwo muṅwe na muṅwe a tshi khou amba uri ro vhaisala. Nga zwenezwo nṋe ri khou ri ya livhuwa muya wa Rofhiwa Rampsie Rampfumedzi u eḓela nga mulalo, fhedzi riṋe sa Phalaphala FM ri ḓo dzula ri tshi mu elelwa, u ḓo dzulela a tshipiḓa tsha Phalaphala FM. Basi vha tshi khou ṱuwa ri ḓo vha ri tshi khou vhidza the regional manager, vha vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa na vhane vha na maipfi ane vha khou tama u a ṋekedza, vho Mamavulo Oupa, the regional operations manager fhano kha SABC Khombo. There is no speech. We have organized a special overflow at the back with a big screen. We have removed executive chairs from the offices, and I've requested that we open the bar for soft refreshments for SABC people, except for PMC members. Please, I will request, because we've got 10 family members standing at the door, so I humbly request that SABC colleagues, except for managers, should go out there. It's a big screen, there is too much oxygen. I will open the bar for refreshments. You will sit on executive chairs. Nda. Rekodi ya kashitengwa chine ngamara hamsi bo programs manager ba Phalaphala FM bo Sharon Ravele bo amba zwinji nga ha Rampsie o vha tshi shuma kha unit ya sports. Zwino ri ḓo vha ri khou vhidza muimeleli o imelaho team ya sports vhane vha vha vho Tshililo Nelufule vha ḓo ḓa ngeno phanḓa. Fhedziha ndi khou tama uri hu na vhashumisani vhe Rampsie a shuma navho kha unit nthihi yeneyo. Ndo vhona vho Mashige, ndo vhona vho Chinyani, vhaṅwe thingo vha vhona, mara I will request na vhone kha vha ḓe vha ime ngeno phanḓa vha kone u vhona uri Rampsie o vha a tshi khou shuma na thimu ifhio, specifically thimu ine ya vha ya sports. Kha ri wane luimbo musi vhone Lufule na thimu yoṱhe ya sports vhe vha shuma navho vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa. All right, thank you very much. Ndo wana mulaedza uri na timu yoṱhe ya Phalaphala FM na vhone kha vha ḓe nga ngeno phanḓa sa izwi u ḓo tshi khou amba muthu anene ndi muhashi kana o vha muhashi, kha vha ḓe nga ngeno phanḓa na vhone vha joine havha vha re hone hafha. Vhiwo vha music arali na holu ya luimbo lwa Vusi Nova lwa Asiphelelanga ndi khwine ni ludze zwino vha tshi khou ḓa nga ngeno phanḓa. Indeed Asiphelelanga ndi ngazwo vha tshi khou vhona uri vhunzhi ha vhathu hezwi a vha khou tou zwi ṱanganedza nga iniwo nḓila, mara fhedzi because zwo itea ri fanela u ita ngo ralo. So DJ arali na holu ya luimbo ri khou tou humbela uri ni lutambe musi thimu ya Phalaphala FM I tshi khou ḓa nga ngeno phanḓa vhoṱhe. We can all stand up on our feet as we celebrate our own Rampsie. Lucky to be
fika nibanike ithoba bambelelani ngoma ningabahlali ndlala ibingamanqila ngoma amathanda uncuthu lwengoma kwalungale ngoba imvume bezintshiloza zindyondya kutsho kuthile kuthothe kungqunga kungqumshala intaba egqirha neyabhukasana aw kufaka njani na kunamadoda idoda elinenjojelikazi singayolelanga ya winomlela sathu isithonga wamangala umntu wayengamalala avari ndi dzhie tshi tshifhinga ndi reshe vhathu vhoṱhe vhane vha vha fhano dzinani ḽa mutshidzi washu ane a vha Yesu Kristo, amen. Ndi khou wana ndi sa ḓivhi uri ndi tea u thomafhi nda ya nda fhelelafhi ngauri nga maitele mutshumidzi wa mushumo u junior a u ambi musi muhulwane wau ono amba, hu thoma iwe ha kona u fhedza muhulwane. Zwino zwa zwino ndi wana mushumo u tshi ḓo nga u ḓo nkonḓela kana u ndemela. Fhedzi hai a vha ri ndi ambe ndo ime vhashumisani vhoṱhe vha Phalaphala FM, a hu no pfhi vha nḓevhe ngoma mitambo vha program, roṱhe ri wela kha unity nthihi ine ya ri Phalaphala FM. Lufu lwa Rampsie kha vha muṱa wa Rampfumedzi kha nṋe nga maanḓa na vhashumisani i tou vha a bitter pill to swallow. Ndi khou ambisa hezwo ngauri u ṱutsheliwa nga ṅwana a si zwithu zwavhuḓi na luthihi. Ndo vha ndi songo lavhelela uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓo ḓiwana ndi tshi khou ima hafha ndo imela vhashumisani ndi tshi khou amba nga muthu we nda shuma naye, nga nṱhani ha uri tshiimo tshine vha Rampfumedzi vha vha khatsho a thina miṅwedzi miṱanu na mivhili ndi khou bva khatsho. I lost my son nga dzi 24 dza June last year. Musi u tshi ima hafha u tshi khou amba na muṅwe mubebi nga zwe vhona zwone wa ṱangana nazwo u tshi khou amba nga ṅwana wavho zwi vha zwi songo leluwa. Fhedziha maḓuvha o fhedzisela kha Rampsie wenda ndi tshi shuma naye vho Ravele vho no amba zwinzhi vho sedza Phalaphala yone iṋe. Ro vhuya mushumoni nga dzi 2 a mbudza uri I'm not feeling well mara ndi ḓo shuma. O ya muyani nda sa mupfhesa muthu ane a pfala tshi khou vhaisala. Ndi tshi khou wana he kholo nda ndo dzula na ṱhama dzanga dziṅwe ri tshi khou lingedza u mbudzana zwa kale na zwo ri yani phanḓa. Tshifhinga tshinzhi a tshi mbudza uri u khou vhaisala ndi muvhudza uri no ya na ha dokotela. Rampsie ndi houḽa muthu ane ha nga ḓo ṱoḓa uri arali naho zwi sa khou tshimbila khaye na ane a khou shumisana naye kana ene a vha tsini naye vhuṱungu vhuḽa hune a vha naho na ene a vhupfe. U ḓo zwi ita u nga ri zwi nga zwithu zwi sa dini. Zwo itea nga Ḽavhuraru a ḓi dovha a sumbedzisa uri hei a thi khou tou ḓipfha zwavhuḓi fhedzi ndi ḓo shuma. Nga Ḽavhuṋa musi a tshi amba uri ha nga ḓo kona ri tshi lingedza uri wane ane a ḓo tea u dzhena vhuimoni hawe ra wana a siho. Ra kombetshedzea uri sa izwi na nṋe ndo vha ndi muhashi a ndi ise phanḓa vhathetshelesi vha songo ṱahelwa nga zwine vha khou ṱahela khazwo. Ndo mu founela ndi khou ṱoḓa uri a nthuse ho ḓa tshiṅwe tshipuka tshine ra tshi vhidza uri SABC tshi khou ri shaya ding dong zwa straight. Hone sa riṋe ri sa yo muyani nda ndi khombela uri a mpfunḓedze. Ndi ḽone ḓuvha ḽe nda zwi pfha uri Rampsie muya wawe u fhasi. Ndi tshi fhedza ndo founela Bill uri na musi wa masia matshelo takuwa u i humele Polokwane ngauri Rampsie nga nḓila ine nda khou mpfhisa ngayo na o sumbedza uri u ḓo vhuya mushumoni matshelo a thi vhoni a tshi ḓo vhuya. Kholo yanga yo fhedzisela yo vha naye nga vho past 8 u vhuya nda ndi khou amba uri ha nga ḓo vha hone mushumoni
ro lavhelela uri heyi weekend u ḓo vha khou recover a vhuya nga musumbuluwo. Mathina a si zwine riṋe ra khou zwi tamisa zwone, a si zwine muṋe washu o ri sika a tamisa zwone. Kholo yo ri tshi dzhena nda tou pfha nga na zwino a hu khou ambiwa zwone. Ndo dzhia tshifhinga ndi khou kwamana na vhaṅwe vha dzi colleagues, a huna we nda mu founela ra fhedza more than 3 seconds ri tshi khou amba. Fhedziha ndi tamo vha sumbedzisa uri Rampsie ndi zwone o vha muhashi wa mitambo Vhuravhele. I want to tell you the truth and I want to be open today. Rampsie a tshi ḓisiwa Vhuravhele ndi vha vhudze ndo vha muṅwe wa vhathu vhe tsheo ilalela na luthihi. I want to be honest. A shuma vhege yo thoma ri khou shuma roṱhe ri khou sumbedzisana, ndi muthu ane ra na ri no mu sumbedza tshithu kana a tou ita mistake na mu sumbedza zwezwo show i nga mbo ḓi tsima tshetsho nda vhona uri ha fhethu a zwi nga iti. Vhuravhele vho mpfonela kana vha vhona vho Paula vha khou humbela uri kha ndi vhudze Rampsie a ite 1 2 3. Zwe nda vha vhudza vhe vhashumisani zwine na sa zwiḓivhe na musi ndo ḓivha zwiphiri. Ndo ri kha Vhuravhele vhewe no thola Rampsie wa mitambo ni na muhashi wa vheiwe muhumbuloni ane a si Rampsie. Zwo ndi khou humbela ni litshe Rampsie o ralo. Rampsie ha nga ḓo vuwa a tshi nga Big T, ha nga ḓo vhuya a vuwa a tshi nga Thabiso Musia, ha nga ḓo vhuya a vuwa a tshi nga Robert Marawa. Rampsie u ḓo vha Rampsie. Vhanthuma uri kha ndi ṱuwe ndi yo amba naye, nda ri a vha vhidze muṱangano ri ambe roṱhe na ṋamusi wo muṱangano vhashumisani na Vhuravhele a u thu vha hone ngauri vho mbo ḓi zwi tenda uri kha ri litshe honoyo we ra mu isa a shume naye a shume naye. Nda wana nḓila dzo uri Rampsie a swike hafho hone a vha hone zwi tshi khou konḓa vhukuma. Nda humbula uri ri ndi tou konḓisa sa mubveledzi hafha fhethu. I nḓila yo thoma nda wana uri a i nga shumi. Nda dzhia uri kha ndi tori i tou vha project, a tou vha thandela yanga, ndi pfhe hezwo zwine ene a khou zwi ṱoḓa. Rampsie is not a sports person, he's more of a football person. Na ni tshi nga ri khou ita tshiṱori tsha rugby ṋamusi arali o zwi ḓivha before a vha tshi nga ḓi litsha u ḓa mushumoni ḽi ḓuvha ḓi ni vhudza uri ndi khou lwala ngauri o vha a tshi pfhesesa football. Nda mu tendela uri zwiṱori zwine a ḓa nazwo kha ri ite football ri khou mu lugisela. Fhedziha nga u pfhesesa hawe na u konḓelela, Rampsie o vhoya a swika hafha hune a vha hone hawe ṋamusi nga u thetshelesa. A si muthu wa mikalukalu, fhedzi na ene wa dinalea sa muthu. Zwe zwa mu dina a thi khou ṱoḓa u zwi amba hafha, ndi ḓo zwi shera na Vhuravhele, ndi ḓo vha sumbedza na WhatsApp. Arali muhulwane wanga vho Madikane vho tenda u sumbedza uri Rampsie o vha muthu ane na crossa line a nga ḓo tenda. So hu tonga Vhuravhele vho swika huṅwe vha i pfhuka, WhatsApp heiḽa ndi nayo, ndi ḓo vha sumbedza na muhulwane wanga vho Madikane. Sorry u vha ambulula na vhone vha nayo heiḽa WhatsApp, zwori ho vha ho itea mini vha ḓo zwi vhona, vhashumisani vha zwi ḓivha vhunzhi havho. Zwino Rampsie a u koni u muamba wa sa muambe wo dodombedza khori o vha a munna ane o vho ḓiimisela u shuma. Ro ri khou shumisana na vhaṅwe ri khou ḓivhudzisana uri a vhe khwine ri tea u ita mini kha tshifhinga tshoṱhe musi lodge, uri a pfhesese uri mitambo a si football. Ro vha ri tshi discussa mitambo, ra ri tshi tou amba mafhungo ane khou itea mitamboni throughout the day. Zwe nda zwi vhona a na maanḓa khazwo ndi u ita research. Unfortunately Rampsie ha tsheho, ndi ḓo thusa vho khamusi na vhaṅwe vha sa iti. Rampsie wa u tshi mufha topic kana subject matter ine a khou yo discussiwa, u ḓo ya a i researcher hone hu si musi ni khou ri ni khou yo amba naye na nnyi. Interview ye ya mutakula ndi musi a khou amba na Liso Qovoka, ine some of the colleagues arali yo interview vha i wana, ndi yone yo ita uri Rampsie a vhe hezwi zwine a vha zwone ṋamusi. Vhuravhele vha ri vha vho dzhia chance, thabelo yanga nṋe khamusi na u bva kha vhashumisani
ndi ya uri chance tshetshila tshe vha tshi dzhia u to rabela uri mudzimu ngavhe a tshi vhafha vhuṱali ha uri ri ye ri dovhe ri wane muṅwe muhashi ane a ḓo fhirisa hafhaḽa he Rampsie a vha hone. Ndi khou ambiswa hezwo ngauri ndo vha na mbilaelo musi u tshi bva dzi comments dzi no bva kha vhaṅwe vhashumisani kha production meeting ine ra vha nayo every Friday i katelaho radio dzoṱhe dza SABC rose dza SABC Sport vha vha si ḓo mu vhanḓa vho Ravele ra ri tsini no mu luza u ya kha dzi English radio stations ngauri Rampsie zwiṅwe zwe ra mu sumbedzisa zwa mafhungo a uri na luambo lwo lwa Tshivenḓa lu tshi ḓo pfala lu tshi nga lu yela hangei fhedzi a lwo ngo tou khakhea. A thi pfhesesi uri u balelwa ngani u nga ita show ine ya nga fhedza awara u na command ya English i no nga heyi. Vhane vha mu ḓivha Rampsie vha ḓo mu ḓivha o no ḓi aḓiresa miṱangano fano SABC ya sports. Zwino vho sorry mutshimbidza mushumo vha amba uri ndi ḓo amba 6 minutes mashudu mavhi show ine nṋe nda i producer i dzhia awara. So I will speak for an hour. Ya fhasisa arali nda vha ndi khou tou konḓelela na uri vhaṅwe vha kone u amba ndi ḓo dzhia ya dzimpfu ine it's about 30 minutes. Zwino ndi ono khou dzhimiwa mushavhi vha khou complain hafha. A vha ri ndi sumbedzise zwa u fhedzisela zwine nda tama u vha sumbedzisa nṋe na Rampsie a ri ngo ri ra vuwa rolwa nga zwa mushumo mara rolwa ḽiṅwe ḓuvha ri khou lwa nga zwa nnḓa o nthamba a khou nsumbedza uri hu na mushumo u khou ya ngovhela ngei hane thononda u vhinga nṋe nda zwi dzhia ndi zwithu zwa muṱani haraphalalani ngovhela nda zwi dzhia nga ndi zwithu zwa vha muṱa nda saye khoḽo ye nda i wana ndi ya uri ndo vha kwatela nda pfha unga ndi miswaswo arali a thi khou swaswa ndo vha kwatela kha vhathu vhoṱhe nda ndo thembesa vhone uri vha ḓo vha hone ndo tea zwe zwa vhona zwo tea nda vhona hu humbela pfarelo. Zwino kha Rampsie muratu wanga mushumisani no shuma zwavhuḓi na riṋe kha miṅwaha heyi ya 41 years miṅwedzi miṱanu na muthihi 6 months na 7 days no ri sumbedza uri muthu a ḓiimisela u guda u a fhedza o kona nga ngoho u nga ri you went through where there was no path and leave a trail. Ri ḓo sala ri tshi zwi humbula ri ḓo zwi elekanya ri tshi khou ri mushumo hoyu na uri khou elelwa ri ḓo dzhia maipfi a vhafunzi vhe vha ri khuthadza vhukati ha vhege vhashumisani uri kha ri mu vhofholole nga ngoho Rampsie ri khou ita ho mushumo u mu vhofholola ndo ri ndi khou lingedza uri ndi sedze uri ndi ṱoḓa u amba mini ndo wana uri Rampsie o begwa hu nga ḓuvha ḽa vhuraru kha muṱa wa Rampfumedzi. Ri na zwithu zwinzhi zwine riṋe hafha shangoni ra zwi ita ra wana ri khou sokou pembela na maḓuvha a si yone maḓuvha vhukuma Rampsie nga tshifhinga tshe a begwa a pembela maḓuvha wa mabebo ḽo vha ḓuvha ḽa mabebo ḽa ḽavhuraru ḽo iteaho nga 1993 na ḽa 1999 na ḽa 2010 na 2021 haya maṅwe maḓuvha o vha a si dzi birthday dzo vha dzi birth dates dza Rampsie. Rampsie ri khou tenda ro ima hafha ri nga amba zwinzhi fhedzi ri nga si muambe ra mu fhedza. Ndi tama u topola maipfi a muṅwe muṅwali vhavhili vhane a thi nga ḓo vha amba nga madzina
ane muṅwe o ya sumbedzisa uri shangoni ḽiṅwe kana kha maṅwe madzhango ḓuvha ḽine ṅwana a bebiwa vhathu vha ya lila vha tshi khou lilela uri u khou yo livhana na maṱhupho a ḽino shango. Fhedzi ḓuvha ḽine a lovha vha ya vha pembela vha ri o awela. Fhano Afrika Tshipembe aiwa a zwo ngo ralo, ri pembela ḓuvha ḽine ṅwana a bebiwa, ri tshi humbula uri ndi ene ane a ḓo ri dzudza, ndi ene ane ra ḓo ri tshi vha na dzi thaidzo ra gidima ra ya khaye. Fhedziha ḓuvha ḽine a lovha ri a gungula ra ri o ri siela vhusiwanani. Vha Rampfumedzi kha ri mu vhofholole, ha ngo vha siela vhusiwanani. Ndi zwe Mudzimu washu ene o ri vhumbaho a vha o ta zwezwo, a ri ḓuvha ḽa muṅwe na muṅwe ḽi vha ḽo vhewa. Hoyu muṅwe munna tshi amba uri fhethu ho pfumesaho hafha ḽifhasini a si milongani ya oili ine vha i ḓivha ine ya nga vha i Kuwait na huṅwevho, a si milongani ya diamond ine vha i ḓivha ine vha fhano Afrika Tshipembe. Fhethu ho pfumesaho ndi Mavhidani, ngauri henefho ho lala mihumbulo na puḽane nnzhi dzi songo bvelelaho. Rampsie o engedza kha vhenevho vhane vha vha na puḽane na mihumbulo i songo bvelelaho. Ri tshi fhedzisela ri ri kha Rampsie murathu wanga, mushumisani na nṋe, a thi ḓivhi uri arali nda vha ndi kha ḓivha hone hafha SABC vho Ravele vha ḓi ita uri ndi wane muthu ane anga inwi na. Fhedziha ndi na tsha u ṋea tsumbo, riṋe sa shumisani vhe ra shuma na ini, vhashumisani vha kale vhe nda vha vhona, vho Tshena Phaṱela, vho Vasco Manavhela, vho James Tshikwambana, vhane vho James nga tshifhinga tsha musi zwo ngwela maipfi avho o ḓa ndo a livhuwa nga maanḓa. Ḓivhi vhashumisani huli a tshi nga ri ranga phanḓa ri tshi khou imba luimbo lwa u vhofholola Rampsie na vhashumisani vhawe naye. Wo vho tshi nga zwi tama vho Romo uri na hetshiḽa tshidulo tshine tsha vha hangei studio tshine na ino tshi shumisa kha musi tshiye tshi dzule huṅwe museum tshi ṅwalwe na dzina ḽawe. Arali ri tshi pfhesesa tsho dzula henefhaḽa ri ḓi tshi ṅwala na dzina ḽawe vho Matikani. Hu elelwa Rampsie huli luimbo lune ra nga lu kona lwoṱhe, nga maanḓesa a ita uri mushavhi vha kone u bvumela vha sa tiki. Mushavhi vha dzula ndi khou zwi vhona uri ndi kale u ima. A ri wane luimbo ri tshi khou ḓo vha ri khou humela murahu vho Mwavha. Muḓi wena u fulufhela ndiwo u vhona u tshenda nawe ngei musanda unobonala dakalo ngei phanda ri ḓo ḓitangana henengei 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 phanda ri ḓo ḓitangana henengei. Ndo pfha ungari vhoraṅwedzi vha nga lu dzhia man, vho to lenga u lu dzhia ne, vha ḓo lu dzhia nga murahu. Alright, ri khou bvela phanḓa na heyi tsumbamushumo. So what I will request from you guys, vhane vha khou ḓo amba ngeno phanḓa, muṅwe na muṅwe kha ri make sure ri limite nyana tshifhinga ri 5 minutes each. Ri zwo ḓalesa nga maanḓa. Muṅwe na muṅwe hafha nga amba nga nḓila yoṱhe about Rampsie.
rine vera to shuma naye ra dovha ra vha na nnḓa ri tshi ṱangana naye ri nga amba zwithu zwinzhi nga maanḓa. But this time around I will be calling for the message of support. Ndi ḓo ndi khou vhidza the retired provincial general manager Wo Freddy Sadiki. He will be coming to the fore, as well as Wo James Kwambana, the former PGM SABC Western Cape. He will be coming to the fore. Kaba dengangeno bo James vado dzulangeno panda. Musimsha vakitopedza bo Kwambana vado shikojia chipinda chabo. Na wo Homu, the director, the chief director of Vaka Department of Sports, Arts and Culture, Limpopo, wo Homu na wane kaba dengangeno panda. Vabo dzulela sitting again. Let's get a song as we welcome Mushavi. Ndolibu program director. Musindi Chibuziofi, I should come and pay tribute to Ramsey. Ndodebuzi, sorry, do these people know what they're doing? Remember, people who are retired, vanazuchering a band. So, very much to ndifono damba and a big mistake. Ngamadangori, the colleagues bazori ne I shoot from the hip. But Umuseria ba Rivarko Humbula Ramsey, all the good things about him. But what's the objective? Ngori eji as cheo chimwe chipinga rienda richisera na aromate ngori angasipindule tena. But netsobononga the main reason is to learn from Ramsey's life and see or his experiences zikwamahani machiro ashu moving forward. When Ramsey was appointed here as a music compiler, we were very happy because he was young and vibrant. And we needed a young music compiler so that we could compete with other radio stations. Compete with other radio stations, Shava. But what we always emphasize in Nizori, you need to diversify. And that's exactly what he did. Now I remember when he was still a music compiler, he'll offer to do a promo. Zosa kombeches or a promo. So that path, you already are volunteer with a promo. The garden is just a mic, so you'll forgive me in the gender pop. What does that say to us? Wherever we work, Ndotoli was a technician. Who has the opportunities? I won't do 1, 2, 3 because will not get you anywhere. So this is what we need to learn from what Ramsey did. And it shows Ori as a team member. Aunana kampananti
in a verapanda araluri batu basa shumi as a team. Dear says, in my previous life, don't the chief vesa Kaizer Chiefs. Yes, you see, not to do one could be stress all the time. Now, if you see how Sundowns plays, that's why they win all the time, or most of the time. Arari shalulile akouda, akubona zoru kokora. Mara abona uri there is the team member who will definitely score. Uamupasa. Mara ka Chiefs. Dupri ada ako gidima. Abona uri una chivavairo, ana ngakora. Amupasi. Anguruma arraga ya Roma palakane ya yanta. So that's a losing formula. Even which in life, if you work as an individual, aninga wini as a team. And it goes to even management and leaders. Ori, how do you coach your teams? I think Rampsie or inspire you, ori a diversify, can assume as a team member because he got encouragement from leadership. Mara, the moment you as leaders, nashika une nabanazi camps, that's where you collapse the team. The colleagues was debo renendi honi mutu anga sidari Sharon urimini atko expect or ne Sharon atinga mubuzisi. And atubuzisi asiyo. Ashito dakanando fangabone fale Sharon achidandere ko Sharon abe errori otwitisana. Bonerenga chababuza zwitu. That is fine. Because you see in life araluri mutu ada ari somebody said 1, 2, 3. It's not like the overhead they were discussing. The thing that they do not tell you is their contribution because they want you to have an attitude towards the other person. But as a leader, you cannot afford to have that. You want to build a team, and somebody else said 1, 2, 3. Itanuri, ngori, you are like a parent. And then you carry this with you and you develop an attitude towards that person. It will not take you anywhere. And as a team, you will not win. As a company, you will not prosper. So, you know, as SABC, you know, we know your challenges, but you can only win as a team. I was happy when Uchibizwaba Tuapa, all the news came, because that's how it's supposed to be. This silo mentality will not make you win. And I just hope the memory of Rampsie will ensure by SABC, you continue to work as a Limpopo combo. Gone are the days you know the finger, angendi tobela, angendi mungana, angendi palapal. Because if you do that, your turnaround strategy will remain but a pipe dream. So, we can continue good as Rampsie, aba achichilisa zone, renergy apply kamachiro asho, jubena a positive contribution to how we relate to one another. There's division amongst us. Naturally, there are people who are, in their nature, evil. Yes. I know, una mutu ananga to dambari, inwi bo nefale abanitodi, inwi malika na machila hanitodi, inwi mama bulo hanitodi. And this is on, because mutuwa kotodo ugena zi favors. But as leaders, we need to overcome that. If you think Malikana Antodi, call Malikana, or hey, let's talk, man, why don't you like me? Because you need to like each other. Remember, you spend most of the hours here at the SABC. And if you're going to be here all this time, it means you'll be miserable throughout. Can you afford that? No, you can't. So work as a team, be inspired by what Rampsie did, and then you'll have a winning team. Thank you very much. Jesus.
Thank you very much, Rolibuabu Sadiki. My brother Big T introduced me as former SABC Western Cape Provincial General Manager. So Basongo Shaba, I'm not retired, so Ngasi Ambezuchele. Vamuta Boranga Panda va SABC, Dia Kacho Africa Chipembeti. Vashumi va SABC yote. Anna Chivenda Changa, Dicha Umbela Madi. So a chito duse manan, badom farela. I'll be very quick. I think a lot has been said about Ramsey. A lot of positive things. My first encounter with Rofi was, I think, at that time, the SABC sport team here, the sport team for the region, was dying. And the late Victor Abuanzo, who was the head of this region, asked me to resuscitate it. I was then voted as the chairman or the chairperson of the SABC sport team, Yalimpopo. So we needed to build a team. And Rofi, the example that you gave about Rofhiwa promo, that's what he did. He came to me to say, I'm very passionate about sport, and I would like to work with you. That's how I started working with Rofi. You know, we started building the team, and we played a lot of friendly games. And I remember in that team, Rofi and Nico Shivambu, who is now based in Joburg, I think, were the youngest players in that team. And they were the only two guys who were very serious, man. And you will say, but Rofi, this is just a friendly game. But Rofi hated losing. I remember Musadiki, for sure you will recall this, we had a game in Zanin. There we seriously took a chance. Burawanzo said to me, can you organize a game with one of the masters from the PSL teams? And we organized the team. We played against Cosmos. And I remember Jomo Sono played in that game. Hey, and Ropi was so serious, man. And we got beaten 10-1 by Cosmos. And he was the only serious player. You know, after the game, he cried. And we said, but Ropi, what's wrong? He said, guys, I hate losing. That's how passionate Ropi was. I'm not sure if Usadiki will know these secrets, but I will say it. So in 2011, so in 2010, I was seconded to lead Radio 2000 just before the World Cup. And during that time, the station was positioned as the 2010 FIFA World Cup flagship station for the SABC. But because that license is what we call a facility radio license, I approached the management at the time to say, but what do we do with this radio station after 2010? So I worked on a strategy which we called Life After 2010. One of the strategies that we had was to change the sound of the station to come up with a new sound and crafted what we called an adult contemporary sound. So one of the positions that are very key when you come up with a strategy like that is music compiler. So we advertised the position because we had one music compiler, but the job was so heavy, and we decided to put an extra position for the music compiler. And Rofhiwa applied for that position. We interviewed him. I sat on the panel, and he did a fantastic job. It was so amazing because Radio 2000 is an adult radio station, but he understood that sound very well, and his presentation was the best. So here is the secret. We recommended him that he should be appointed as a music compiler for Radio 2000. But then our boss at the time, the head of radio, Mr. Ntloko, refused to approve that recommendation, not in a negative way. He said I was going through the Parapara FM strategy, which Mr. Sadiki had submitted. And one of the key strategies is to try and capture the young market through music.
And one of his key weapons is Rofhiwa. So as a result, we are one family, we are one SABC. We don't want to cannibalize each other. Just give it a chance. Mr. Sadiki has submitted a 3-year strategy. Let's see what happens after 3 years and see if we can release him. Did you know the secret, Sadiki? I think you did. Yeah, so that's how passionate Ropi was. We served together in the SM Music Awards panel of judges, and we adjudicated in the same categories. A man of very few words, but a man of action. To the family, I would like to say to you, the late Dr. Miles Monroe once said, open quote, "The greatest tragedy on earth is not death, but living without a purpose," close quote. That's what Ropi was all about. He lived his life with a purpose. Ropi, my brother, in the sweet by and by, we shall meet in that beautiful shore. May your soul rest in peace. Thank you. Good day, because it's already beyond 12. I'll also reintroduce myself. My name is Homo. During the lifetime of Rofhiwa, I've been acting Chief Director of Sports, now currently as Director of School Sports and Recreation in the Department of Sports, Arts and Culture. We were told about this kind of environment that we see almost every day. But we're told about Rofhiwa, a man who dedicated himself to report on sports matters, particularly football. The department or any other person who deal with sports cannot survive or succeed or protrude over the boundaries without the journalists of this stage. I'm taking this opportunity to greet the family, friends and colleagues, journalists, SABC, and the leadership of this institution. And I'm greeting you in the name of my Lord and Savior, Christ Jesus. Can you say amen for those who believe? Amen. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world will cry while you rejoice. I don't know if ever you're getting me. Robin Sharma, an author of a book which sold 15 million copies, said that. And he wrote a book titled, "Who Will Cry When You Die?" So the point that I'm trying to give to you today is that this man, Robin Sharma, sold a Ferrari to be a monk. But the point that I want to highlight to you is that each and every day we bury someone. A soul leaves this earth.
And the proof that this will happen to all of us, irrespective of who we are, irrespective of the standing in the community, is Rofi. He passed on. And when Robert Sharma wrote this book, I think he thought of that. He concluded that all of us, including pastors and bishops, because of the imperfection of the world and imperfection of people and the imperfection of the earth that we are living in, all will pass on. All will pass on. It's just, he is ahead of us. And we're asking ourselves as members and Galatians and vanguard of sports, that what have we learned? What did we learn from him as a journalist? You know, if you pass on, okay, let me put it this way. When you pass on, because you are going to pass on, who will cry when you pass on? I move further and say, on quality and quantity, the number of people who will cry for you and the reason why they are crying. The conclusion that I'm making is, when you die, people will cry. The same way when you are born, people will rejoice. But who will cry when you pass on? Because you are going to pass on. I can also, in close, make a prophetic word that beyond 100 days and 100 years, beyond 100 years from now, everybody in this building will be gone. That is a simple, arithmetic, imperfect assumption, which is true. So when you leave, make sure that you make an impact. You do whatever you are capable and the gift that you are given with all your strength and with all your might. And that's what we need to learn from this gentleman. Because we know for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So with our imperfection, we might project that we'll live for so long, but we might not know if this today is your last day. I want to advise you as I leave that God has created heaven and earth. And everybody, every one of us, including me and Pilar, my co-worker, believes that we serve the Almighty God. But I want to caution you, because you know that we are going to die, that those who serve God through Muhammad, through African ancestors, through the Indian religion, and the Malaysian religion, Buddha and all that. But I'm one of the people who came here to say to you as I leave, that I'm serving the God of the Bible, who is able to tell you that you won't live for long. I'm sending this message to you, that learn. If you don't have an evidence, he is an evidence, young as he is. And if you want to make sure that you prepare for your day after death,
or after physical death? Can you choose the God of the Bible? Which one? The Bible says, John 14 verse 3 says, I am the way, the truth, and the life. And anyone wants to come to the Father, comes through Him alone. There are no alternatives to come to Christ. There are not alternatives to go to heaven. It's only through Jesus Christ, our Lord and Savior. You may claim that you are serving God, but if Jesus Christ is not your only way to God, then you are cheating yourself. There are two ways, hell and heaven. And Christ promised us that I'm going to prepare a way, a place for you. So if you want to go to that place in heaven, Jesus Christ is the truth, the way, and the life. You take it or leave it. There's no any other way. May the good Lord bless you. Alors, Ntate Kgomo, a ko tšea nako e telele go lapa, re la ga Rampfumedzi, re a le tamiša. Leina la ka ke Pelane wa ga Phagadi. I'm the spokesperson to the MEC for Sport, Arts and Culture, Me Nakedi Kekana. The SABC, its leadership through Me Ntate Opa Mamabolo, and of course, all protocol observed. Ke bona gape le ba le gore ba ile ba re ruta tsona ditaba tše Ntate Sadiki ra leboga Mshabi le le gona mo ke. I'm just going to be reading actually, because the MEC was quite touched. She asked me to release a statement yesterday, and today she herself penned a little message that she wanted me to read for you here today. So I'm not going to be speaking much. I'll just go through to it. Rampsie was more than just a journalist. He was a storyteller, a voice that resonated through the airwaves, bringing the excitement of sports to our homes and hearts. His passion for sport journalism was evident in every broadcast, every interview, and every word he spoke. Today, we mourn the loss of a talented individual, selfless as well, who made a significant impact on the world of sport journalism and music fraternity. His dedication to his craft was truly commendable. He understood the power of storytelling and connecting communities, fostering a love for sport, music, and inspiring the next generation of athletes and artists and all the enthusiasts. Through his work, Rofhiwa not only documented the triumphs and challenges of our local sports scene here in Limpopo, but also played a crucial role in shaping the narrative of sports in our region. As we reflect on his legacy, let us recognize the importance of continuing the broadcast legacy that Rampsie leaves behind. His passion, commitment, and love for sports should serve as a beacon, guiding us to uphold the standards he set to carry on the torch of storytelling in sports and music. To the family and friends of Rofhiwa, we extend our deepest condolences in this difficult time. And may you find strength in the memories you shared, and may the legacy bring you comfort. We also express our sympathy to his colleagues that we have seen here, very much distraught. You've seen very much evident in their faces. So we express our deepest sympathy to his colleagues here at the SABC, and of course to the Phala Phala FM family that worked with him so dearly alongside him, and of course experienced the loss of a valued team member. His departure leaves a void in our hearts, but let us remember him not with sorrow, but with gratitude for the joy, passion, and inspiration he brought into our lives through his work. As we bid farewell to a beloved sport journalist and music fanatic, let us commit to preserving his legacy by
by continuing to tell the stories that matter and by nurturing the flame of enthusiasm for sports and music in our communities. May his soul rest in peace. I thank you. Thank you so much to all the speakers. Beautiful tributes, beautiful messages. Before I call someone who is capable of making us forget why we are here, laughing our lungs out, Mr. Muleya, are you here? Show by your hand. I thank you. Ntate Ramakanya, please come to the stage to bless us with a song. Tate Ramakanya. Okay, not a problem. So that we don't waste any time, Ntate Muleya, we ask of you here at the stage. This is someone whom I'd like to describe as a leadership guru. He needs no introduction. I thank you. Yeah, corner Land Rosemary and Hospital Street. I'm finally inside the SABC building. Ashifa Shaba at corner Land Rosemary and Hospital Street. Wow. Thank you for the invite and the location map by Mr. Obama Mabulo, the SABC Regional Operations Manager. Pela mutuna tola teha mutuna dokhera utoda fapetu so ndoswika ndikoribua ndidotomanga urumelisa bamuta mashaka na zikonani SABC management employees bafunzi and all protocols observed. This past December 2023, radio turned 100 years old in South Africa, which is a significant milestone that the whole industry has been celebrating, reflecting, and also filled with hope for the future of radio. The radio of old is no more. Radio has evolved, and the evolution has been brought up by new talent in the sector. Whether this is at community level, commercial, or the public broadcaster. And part of that evolution is that radio personalities need to be versatile and multi-skilled in their presentation and approach, which is where Rofhiwa was gifted. Smooth and urban. Noti yabamba bukati ya mudabi atuwana yomtukana abatribula achenekazi 18 areas lalira oikutanya na mambure Rofhiwa oba mutuane ngandira bako broadcast ngayo rine bane babore ari part ya SABC ri urban radio roba ri komblore ringa mutswa bothi zwipfana msuchambiwa upfi na dzimwe dzi radio dza fano hayani dzova dzi komblore dzimudzhie na rine roba ri chimusedza nga uralo. And what a name he was blessed with, Rofhiwa.